Motivation vibe aka isikhathi semotivation kusase uyumduduzi Shabangu sibonga ngiphinde futhi ngibingelele ngilibongelele ithuba futhi engilitholile once again siphinde futhi sizohlangana sikhulume nazo indaba ezimnandi indaba ekhuthazanayo yazi khona esinye story la uyasikhumbula istory sika Hezekiya lesi esithi mathambo hlanganani hayi yangahlangana naso ngasifunda ngasithola ngathola something lapha yazini uHezekiya wayekumbono one thing engiunderstandile Hezekiya wayekumbono uHezekiya wayekhuluma namathambo and lamathambo lawa ngithema ngabheka hayi lamathambo lawa kwakwabantu wayengeke nje ayokhuluma namathambo amathamba neendlebe kanjani kahlahle na indaba lapha ifike bekhona uNkulunkulu wayebonisa uHezekiya status somuntu osekuphelile ngaye ukuthi umuntu osekuphelile ngaye uba nje kufana namathambo omleyo but kufuneka kufuneka abantu abazawukhuluma bakhulume ini amazokuphila kubantu abanjani asebebukeka sebe useless asebephelelwe ithemba sebelahlekelwe lalela ngizokhuluma nami nabantu asebe rightwe off ake ngikhulume nje nomuntu nje ose rightwe off ake ngikhulume nomuntu ophelelwe ithemba ake ngikhulume nomuntu onhliziyo yakhe iphukile lokho ukuthi vele usebone kahle ukuthi ayikho into angayenza emhlabeni ake ngikhulume nomuntu othi mina sengimane nje ngiyavuka ngiyaphila but at the end of the day angazi ukuthi ngiphilelani ake ngikuxoxeleke indaba eyisimangaliso uma ngabe unjalo kusho ukuthi wena ufana namathambo omileyo kwafuneka uHezekiya ukuthi makakhulume nalawo mathambo ukuze ezovuka aphile enze imangaliso ngizothi ke nami ngizokhuluma nomuntu onjalo ngizothi uma ngabe ukuthi usu rightwe off usucindezeleke ngalendlela leyo ukuthi life uyibone vele ingasenamsebenzi mhlawumbe walahlekelwa abazali wabona kahle ukuthi life ayisenamsebenzi whatever reason ngeke ngizwe ngoba leyo nkama reason but whatever reason ekwenza ukuthi uzubone wena ukuthi ilife vele for wena msebenzi ngithi mina ngizokuxoxela indaba esimangaliso uNkulunkulu uthi ngisengayiqala afresh indaba provided wena yalalela uthi ngisengayiqala afresh indaba ngiphinde ngenze imangaliso lalela uNkulunkulu la ngimangaza khona wenza indaba ngamathambo neyamathambo okudala omile futhi ahlukene ngoba uthi mathambo hlanganani kusho ukuthi ayehlukene cabanga kuma ngabe uNkulunkulu amathambo ahlukene once kwakhona okhuluma nawo asangaphinda ahlangane lalela ke kusho ukuthi uNkulunkulu uthi angehlulwa ilutho mina ngisangenza izinto engenzeke kubantu iphinde zenzeke it means uma ngabe wena bewuthi sekuphelile nathi kunabantu abanjalo sesiba right off sathi ayiseke indaba yabo lalela ke into eyisimangaliso uNkulunkulu uthi kusese nendaba uthi uNkulunkulu kusese nezinto ongakayiqali kusese nezinto kusafanele uachieve kusase nejourney okusafanele uyigijime kusase nezinto kusafanele uzenze but kufuneka mina nawe kuze sokwazi ukuthi sigijime leyo journey eyami journey ayifane yakho eyakho ayifane yomunye neyomunye ayifane yomunye but sonke sisemhlabeni ngepurpose akekho umuntu la emhlabeni by mistake sonke sila emhlabeni ngepurpose sonke sila emhlabeni ukuzoserve a certain purpose whatever purpose ayifake kuwena uNkulunkulu sonke sizele ukuzoyiserve angikhulumi mina ngama purpose lawo ukuthi athi umuntu ngifuna ukuthenga imoto ngifuna ukuthenga indlu ngifuna ukushada ngikhuluma ngento efana nalezo but ngikhuluma mina ngepurpose esizomunye umuntu angikhulumi ngezinto ezi self centered but ngikhuluma ngento othuma ngabe uyenza kusizakala omunye umuntu sonke seze emhlabeni siphethe something engizothuma ngabe ngiyenza kube nomuntu osizakalayo kusasa once wathola that something okufanele uyenze bese kuba nomuntu osizakalayo kusasa then ilena ke manje okufanele ukuthi omunye nomunye makayenze kunezinto eziningi esingakayiqali because abantu abaningi no matter mhlambe umuntu wakhona yena asimrightanga off mhlambe yena wayirighter off ngoba lento leni i two way street uNkulunkulu angabona izinto ezinkulu ayifake kuwena ezi powerful eyilinde mina nawe ukuthi masiyiqale bese ziyavela zenzeke ngoba vele zifakiwe like ziyi-built in ngaphakathi kuthina okwethu nje is to start those things bese ziyaqala zaqhubeka zenzeke but uma ngabe kuukuthi mina muntu noma uNkulunkulu angathi you are so powerful noma uNkulunkulu angathi ngifake izinto ezinkulu kuwena noma ngathi uNkulunkulu bheka kuwena wena you can go as far as you can go kodwa noma ngabe ukuthi awuyiboni leyo nto leyo then uNkulunkulu ayikho into angayenza even nabantu
abakhulumayo bangakhuluma bakumotivate bazabe ukulivusa ithemba lakho. Uma ngabe wena kuukuthi vele sewukuthi mina sekuphelile ngami, mina sekukhathele ngami, like ayikho mina into engayenza, why write wena off, then ke sekuphelile ke vele ngoba uyobe write wena off. Kodwa into eyisimangaliso uthi uNkulunkulu akakapheli ngawe, uNkulunkulu akamwrite off umuntu. uNkulunkulu uhlezi ena something new for umuntu each and every day. Okwethu ukuthi thina iningi lethu asikakayiqali lezo zinto, iningi lethu asikakazenzi lezo zinto. Lalela ke ngizothi futhi akungabi nabantu esibalahlayo. Umuntu akalahlwa. Umuntu akalahlwa, uNkulunkulu akamlahli umuntu wakhe. uNkulunkulu akamlahli umuntu wakhe. Uma ngabe uNkulunkulu engamlahli umuntu wakhe, nathi asingabalahla abantu. Akungabi namazwi esiwakhulumayo enza abantu ukuthi bacindezeleke bangakwazi ukuthi benze izinto ezipowerful. Umuntu nomuntu masimkhuthaze, simkhuthaze kwijena ehambayo. Lalela ngizothi futhi mina masingadepend ebantwini, because there is danger ekudependeni ebantwini. Once wadependa kumuntu then uzoba nenkinga ngoba umuntu uzofuna support kuyena angakusupport. Umuntu ungathi uyakuya nje uthi uyofuna usizo, mhlawumbe uyashoda nga something, umuntu angakusiza. Ungathi uthi ufuna isupport because uqale 1 2 3 uyenzayo, umuntu angakusupport. Inature yomuntu, umuntu njalo. So musukudepend emntwini, ibackup yakho mangabe umuntu, mangabe umngane, mangabe ifamily, like lela barayitha abangani, right family siyabathanda futhi ngendlela esimangaliso, but mabangabe ibackup yakho bani? Omdala wensuku. Once ibackup yakho kwaba uNkulunkulu omdala owadala mina nawe, lalela ke you are gone, ngoba lapho noma abantu bangaze bangakusupport yena yokusupport. Lento ayifaka kuwena uzoyisupporta yena ngokwakhe ke manje uma ngabe kubona uyiqala uyenza. So once wathemba yena kuphelile. Ngizothi mina siwumfanekiso wakhe. Uma ngabe siwumfanekiso wakhe, mthathe yena ubeke ubukhulu bakho uthi bungakanani, then izinto ayifake kumina ngoba siwumfanekiso wakhe, izinto ayifake kuwena it means izinkulu zilingene, like izinkulu zize zadlula nathi. Dependa nje kuthina ukuthi sayiqala lento noma asiqali lento. Leni dependa kuphi? Emntwini. Noma abantu sebekurayithe off kangakanani, usufana namathambo, like alawu Hezekiya kwafanele akhulume nawo. Nami ake ngizokhuluma nabo bonke labo bantu. Angikhathali unyawo pe sebekubize kanjalo, angikhathali isidakwa sebekubize kanjalo, angikhathali yini sebekubize kanjalo, angikhathali usungene waphuma ejele vele baze basho bathi wena ngeke uphinde ube into yalutho. Ngizothi mina you are something, you still can start something new, uyishintshe impilo yakho ibe afresh. Kumangale kuze kumangale kwawena uthi mina ngangacabanga ukuthi mina lo ngiyofika kuleli zinga. Igama lami ngumduduzi ngokashabanga isibongo. Lalela kubatshela ukuthi umduduzi motivator. Peace.